Me llamo José Antonio Checa, soy el director de Jack Ballet en Madrid y nada, también estoy súper agradecido porque hayáis contado conmigo en estos cursos. La verdad que está siendo una experiencia muy bonita trabajar con dos grupos diferentes, también un grupo de niños más pequeños, otro grupo de niños un poquito más avanzados. Y nada, como yo he planteado este curso, lo que a mí me gustaría un poquito que ellos consiguieran entender es la exigencia del detalle. Es decir, que sean conscientes de por dónde tiene que pasar cada cosa, de construir una buena base, un buen esqueleto. O sea, a veces creo que nosotros como pedagogos o incluso los niños como estudiantes quieren correr demasiado, quieren hacer mucho, muy rápido, de cualquier forma. A mí me gustaría transmitir que es muy importante que ellos entiendan que no hay atajos en el ballet, que todo tiene que ser como muy esquemático, muy estructurado al principio, para desde ahí poder ir aumentando y construyendo una base. Entonces eso es lo que he tratado de transmitir. Ese trabajo de la limpieza y ese trabajo de, pues más esquemático, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo más coreográfico. Soy coreógrafo residente en Mesa de Danza Contemporánea en José Antonio Checa Ballet, que tiene sede en Madrid. Y realmente mi aportación en este curso es un poco entender cómo funciona una sociedad, ¿no? Yo opino que la danza hace parte realmente de la vida de cada uno de nosotros y que me gustaría también que estos chicos entiendan por dónde va mi idea coreográfica. Para mí, realmente una clase de danza y una coreografía representa un poco lo que es la sociedad, ¿no? El respeto, el colaborar, el buscar una idea común. Entonces, bueno, es el que estamos intentando trabajar en mis talleres. Ni Eneritz Severio naz eta dantzartetik nator, dantza garaikideko irakaslea naz. Busti dantzanen tailer koreografiko bat planteatu dugu, dantzertitik, hori sorkuntzan zelan lantzen dugun pixkat adierazteko. Eta, 55 minutu izan dira, oso labur, baina planteatu dena da sorkuntza ariketa bat, taldeka banatu eta pauta koreografiko batekin material koreografiko bat sortu dute talde bakoitzak eta gero bakoitzak bere lana erakutsi dau eta feedback saio bat zabaldu dugu gidatua. Izaskun Lapaza deitzen naiz, berez Gipuzkoarra eta dantzertin ematen dut mugimenduaren azterketa. Gero improvisazioa eta komposizioa, baina justu ikasgai hau daukat oso gustukoa. Nik ikasi nun garaitekan. Orduan, aste honetan ikasgai hau ematea hemen niretzat izan da oso polita. Hartu dut labanen dinamikaren edukiak eta planteatu dizkiet 12 urtekoei eta 16tik gorakoei eta izan da oso polita ikusi nola beraien adinaren gatik eta ez baina nola edukia dago bizirik eta nola beraien arabera nik juten naiz ajustatzen eta gogoak lan egiteko gehiago. Ni Edurne Martinez naiz,
eta dantzertin irakaslea naiz. Eta gaur egun bertan teknika klasikoa ematen dut eta interpretazio tailerrak. Orduan, interpretazio tailerretan zer egiten dugu? Hor, interprete bezala dantzaren munduan ze ikuspuntu ezberdinak dauden irakasten ditugu eta saiatzen gara gaur egungo koreografoen lenguai koreografikoak ezagutzen, bai? Orduan, hemen egin dudan tailerra hor kokatzen dut, ez? Pizkat, dantzari lotuta, interprete bezala, ze lan motak egin ditzazkegu. Eta egin dudan proposamena izan da Romeo eta Julietaren baletatik abiatuta, hor aukeratu dut Romeoren pertsonaia, eta hor Romeoren pertsonaia baletaren musikan dauka bere gai propioa, dauka bere musika taltxo propioa, eta musika taltxo horretan da pertsonaiaren aurkezpena, zein da bere goera, zein da bere pertsonalitatea, bere izaera, eta koreografia horretan garatzen da pizkat bere barruko pentsamendua, dagoela maite minututa, baina aldi berean besteak ez du maite bera, orduan da erlazioari bere pentsamenduetan murgilduta, eta hori pizkat saiatu nahi zena da musikari lotuta, ze musika jasaten digu informazio hori nahiko argi, mugimenduei zentzu bat bilatu dizkiogu. Ni Josu Garaje, suina naiz. Eta niri tokatu zaidana Euskal Dantza izenburua okeres banabil zer da dantza tradizionala, uste dut zela. Eta, galdera potoloa, denbora gutxian erantzuteko, eta nik ez dakit ere erantzunik ote dagoen edo dudan nik. Nahi izan dut pixkat denbora gutxian zer erakutsi ziteken pixkat buelta txobat eman nionean. Ahalegindu naiz komunitatearen kontzeptua ekartzen klasera, dantzagelara. Eta, tradizioak eman dizkigun eta ematen dizkigun, eskaintzen dizkigun erramintak. Egun repertoriari lotutakoak, edo simbolikoak, edo gestualidade lotutakoak. Eskutik heltzea bere horretan. Hain gauza simplea, baina hain gauza potentea era berean eta ohituta ez gaudena horretara. Eta komunitate horretatik, alderdi soziala landu dut. Alderdi ludikoa, ostagarria, sartu gabe tekniko virtuosismoa, beste kapitulu baterako utzita. Eta hoxe helburu izan da, irribartxo batekin bukatzea klasea, eta nik uste dut lortu dugula helburua.